Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagrubuhat ako na. Ay mabit laang, anto na nakaw. Ay, natay bilin niyo? Alaam dag ito'y adilata ang taon. Naimbagla asidaan niyaw. Ay, nagadumutan? Wan, intad tigayim ko ang nagapo iti abroad. Di mi kabailan nga ibusan. Iso nga itad kulatan tidaduma kada kayaw. Ay nawaw, ay kaagyaman na ka nanang. Kita tayawid mo. Saan mo manen nga ipapulutan ka dagiti padam amam Marta? Huwag ka di. Yawid ko talaga. Na kayong imported ko naman. Nalang raw, agrobwat kan, tapno saan ka marabyan na nakaw. Sa dino tinagapon ti dilata na kaparabaw iti lamisaan, Anton Lakay? Inten ni nanang, ngam di mo kutkutsa in los. Sapa inlutok ti maysa itay. Anya? Ay nawaw, apay ngayon lutom? Kunak ano abasto tayo day jay Lakay? Ay sus ada pangidunarak kadagita adilata. Anya? Idunar mo kunam? Win, idunar ko kadagita kasapulan. Anya? Ay, si kamot gayam, Laos. Anya ter aramidam dito'y paradaan. Agpasintro ka kaday. Ay, wananang. Mapanak makitsenda ta na ibusin ti abastume. Ay, nawaw. Kasano na ibusan? Kano adumot ti dilata nga intad ko kini Anton idi kalman. Diyo ibagaan na ibusan, day jay. Kinapudno na nanang. May salaang tinaramanan me. Anya? Idonar na kano ngamin kadagiti agkasapulan. Idunar, iti anya ko maagapaw. Inted ko na jay adilata tapno adda sidaan niyo. Saan atapno idunar na? Ay, jakman amo iti asawak nanang. Managtulong mat ngamin. Kisayak ti ginatang mo abagas bakit? Ay nawaw, abasto tayo dayta iti 2 bulan Lakay. Tay half ka ban lati alaag. Di ka kadagdanag. Ay nawo. Anum aya? Inayon ko iti dilata nga idonar ko. Anya? Sa nabali at 2 half ka ban mo ti ginatang mo. Tay mo lamay sa ti alaag. Tay may sa, abasto tayaw. Ay pangaasim Anton, di ka agar aramid. Unay kat kinaimot mo na ya. Di siya kunti imot, kat si kanti managtulong. Ay nawaw. Kaya't mo manunusan, idonar ko ti half ka ban. Bakit? Dagiti dilata nakaparabaw iti lamisaan nanang. Awanen ta indunar ni tatang mo. Anya? Anusan tayo pailaang ti agsida iti puro anateng anak ko. Apay ngamin nga indunar ni tatang nanang. Indunar na kano kadagiti agkasapulan anak ko. Apay, saan tayo kadi akasapulan dagiti adilata nanang? Kunak man no inted ni lola day jay. Ay, jakman ammo ka ni tatang mo. Importante kan kwa na ti makatulong iti pada na atao anak ko. Oh, nagmayatan ti isam mo asimbang pat Anton. Abay. Ano, bakit? Apo. Mayatirik na ti tumulong kahit. Nagmayatirik na, no palpalakpakan na kati ado atao. Ay, nawaw. Day talaang ti makagapo, iso akayat mo ti tumulong, Anton. Saan mayat? Ay na. Ay, mangindunarak tumaray. Mangidunar ka manan. Kat no awan tupay na imas amasida Lakay.
Sigamit. Tinapatag mangan tayo iti 3 times a day. Po. Kung kumpurminto manan nga alaam dita nga idonar mo, inton saan ko nga ipalubos, ibagam manan nga imutak nga asawam. Apay ngamin ay akong tranter aramidag. Amumot na kayat ko titumulong kadag iti marigrigat. Nga oray agrigrigat tayo mat. Kasta ka di ti kayat mo asawan, Anton. Na, sa dino nga itayan ti ulas nga indulin ko lakay. Awan mo taniti aparador anang idulina. Huwag kayam. Nalipatan kayong bagakan ka. Inayon ko gayam iti indunar ko adilata kan bagas. Anya! Di ka agungot Tinapatag, nakatulong ta. Anya kalakit din, Anton. Kabarbaro day jay. Napanmukit din indunar. Di ka kadi agungotin. Asino di saan ang makaw nga titikas tangar aramidam, Anya nga rudan ti usaran tayo. Idunar mo mataminan. Kurang lakat to'y basit akalapaw tayo ti idunar mo. Anya ti gagara, Marilos. Ay, amangan kit din da ipaaramid mo, Marisonya. Tangdanan nakman kit de. Naimbagla ang liwliwak, Marisonya. Ay, nawaw. Apay, ada ka di man ti sa anyo ang nagkinawatan iti asawa, Maray. Ay, no amom laang, Marisonya. Apay ka di aya, Mare. Masurunak launay iti dayjay nga Anton, Mare. Amom ka di. Napanakit din endonar ti dilata nga inted ni nanang. Agraman ti hafkaban abagas me. Di pa'y nakontento. Inraman na pa'y ti kabarbaro nga ulas nga indundulin ko. Anya? Managtulong launay, Mare. Kurang langan kat ti kalapaw mente donar na. Agkapi ka pa'y tatang. Ay, agyaman na kadakaw. Hindi nga ang taon. Sa dinaw, tinapanan na. Ay, jakam mo, tatang. Ada siguro mananapan na indunar, Ay, wait. Nadamag ko nga raw. Ada magami indunar na kadag iti naapiktaran iti bagyaw iti napalabas a bulan. Kadwan, nagidunar iti dilata, ulas, kan bagas. Ay, nawaw. Talaga gaya, mamanagtulong ti asawa manakaw. Managtulong, ngam di namat panunutan, ada kami ti maawanan no idunar na amin. Sana ibaga nga imutak no agungatak. Kasalungarod kat agrigrigat tayo matatang. Ay, saan mat adakas ti tumulong? Ngam kuma, siguraduan na saan kami mat amaawanan. Narigat mat no tumulong iti sabali kat da kami mat ti agbisin. Un magkidi Nasaya ti tumulong. Laki dia ke ada kawadwadan na. Ken kabaalan yaw. Day tangarod ti di na maawatan, tatang. Naibusan ti bagas aginatang ko idi na palabas a bulan, Anton. Awang pa'y swildok. Awanan may saang ko. Ay nawaw. Nagdiskarte ka na. No saan mo kumangamin nga indunar ti hafkaban? Di adda ko mamay saang ita. Day taman ang tireklamo. Wan taimbis nga adda abasto tayo. Awanan ta indunar mo. Datayon ti agparikot no sa dino man ti pangalaan tayo iti kanon tayo. Ay wanan, agsardeng kan. Inak itayan ni nana, ta siya akong timapan bumulot iti isang. Nagadu kong ibagbaga mo. Nanang, bumulod naman iti bagas. Naimbag, tay may ka, Anton na nakaw. Kaya't ka makasarita. May papanitian niya. Naibaga nilos nga asawam. Nga indunar mo ka no ti dilata nga inted ka. Puno ka day. Nga ata nagpulong gayam ti luko. Amaw, manakaw. Saan mo't adakas ti tumulong? Ang family first, anak ko. Narigat mo't tumulong ka iti sabali at tao. Kat pamilya mo't agrigrigat. Kas kumanuda kayo mo't tagparikot iti isaan yaw. Sabali siguro man ang tiinistorya ti asawa kada kayo niya. Ay saan nanakaw? Saan nakaadinadaulan ti asawam kanya? Apay tadengdenggan nyo ngamin ti bagbaga ni Los. Kaamuyo mo't nga imot day jay.
Ayan nga, iti bagas a binulod mo, Anton. Diyan nagala. Umasidig ka man kinitag sarita ta itinalapat. May papanitian nga ti pagsaritaan ta. Apay, inistoryam gayam kanina na, nga indunar ko ti dilata nga intid na. Apay, nasakit tinakam mo, kat pudno, matiimbagak. Ay, nawaw. No di mo kaya ti tumulong, di nakapakibyangan. Di mo pakibyangan, dagiter aramida, ta saan nakakasken ka nga emote. Kamali ka, Anton. Saan a kinaimot dayjay? Tunggal tumulong ka, kat datayumat ti maawanan. Amumat a makipurpur diya tayo laang. No idonar mo amen, agraman abasto tayo, di datayumat ti agbisen. Di bagam kide, di mo kaya ti tumulong. Saan adakas ti tumulong? Amok day ta. Ti kayat ko, kat ilugar mo kumamat lakay. Diyan ka mukhang ka. Nagado nga ibagbagam. Ay, pasensya kan amarison niya. Nga papuskulo kung tirupak, mare. Anya ti masapul mo, Marilos. Saludsudag ko, mamare. No, dapay nabate, iti inapit yung apagay. At dapay matmare, nga masapul nga agbayo ka, ah. Ay, wanan, mare. Anusak tawan isa ambe. Itrabahwak tulat tanok ko, mare. Mala, umunag ka pa nga rod, mare, ta irwar ko ti iray. Ay, nawaw, agyaman naklaunay amarison niya. Naira na ngamin ana ibusan kami, kat awan mat kwartami, mare. Awan anyaman na, mare. Ibagam numan no asako ti kabailam abaywan, ta irwar ko, mare. Kanya ter aramidin nyo diti balay, nanang. Mayak, tao may ko itulod to'y bagas a bulbulo daw. Pimbanaw ka ngamin adagos, itayan anak ka. Taapay nga inyag yu pay laag. Ay nawaw, saan mo't ang mabalin abaybayan kayo, anak ka? Ti asawam nga eh. Napan iti ayan ti kumari na. Ang disketar ka na, iti isaang may. Oh, makitam reta. Ti asawam ti nakakaasi nga agdiskitar iti isaang yaw. Winay, siyaklatan ti dabasol na. Di mo panunutan akong kontraan may ti panagtulong mo kadagiti agkasapulan, anak ko. Ti kanyak laeng ket family first. Saan a kinaimot ti kasjay? Tano da kayo ti maawanan? Da kayon tumot laeng ti nakakaasay, anak ko. Agpakada akon marison niya. Umanay mo't siguro da ito'y nga abastumi iti makalawas, mare. Ninayunam ko maamare. Ay, nakababain mo't kan ka, mare. Sana bale, tagswildo mo't ni Anton inton umay alawas. Gumatang kami to iti bagas mi, no maibus to'y binulod ko, mare. Ala, umay kantumanen no maibusan kayo, mare. Agyaman akmanen marison niya. Ayun gayam, awan ti ka siya may bayad ko kan ka. Isu nga itrabahwak tulatan, mare. Ibagam laang no adda paaramid mo ta umayak. Ay nawaw, awan ti parikot no may papan iti day taba nagmare. Sana bale, ta itrabahwang mo. Adda ka magayam di tayo, balay ang rusa. Ay wan, inyag ko laang ti bagas abulbuludan ni Anton. Ay, no kasta, bimulod na magkangka. Ay, uray siya. Imawag mo nilos nga anak ka. Isungay maya may. Ay katanyang ay nga raw. Awan mo ti dado mga asit ganda. No di da tayo mutla nga dadakal da. Ay nawaw, ada kayo matgayam, tatang. Indag ko tibaga sa bulbuludan yaw. Uray niya balayan rusa. Ada mo inyag na anak ka. Ay nawaw, agyaman naklaunay ka na kayo, nanang, tatang. Pasensya kayo no itaklaeng. Pinagbayo nakpay ngamin ni kumarek. Ay, yung kakadita ka nasakit, tinaka mo kanyak bakit? Ay nawaw, saludsud ang pailaeng mat. Di mo ka dinakita ti perwisyo nga impaay ti kalukwam. Ay, pakawanin ka din. Anya ngay ti makunam.
Imo taklat ka de. Saan ba kahit? Siyak ti nagbitot. Husto ti kanayon nga ibagam iday. Sana dakas ti tumulong. Ang tumulong tayo, base iti kabailan tayo. Nasaya at mata naka-Ameriskan. No awan laang danahan ng kentatang, ken kumarison niya. Ay na, jakla amon no adda pa'y may saang tayo. Sa di naman ang tipapanam, Anton. Nauram ka no ti balay da pari ador. Anya? Iso tinyawag na itay. Kahasid namat nga rod no kasta. Mapanak iti ayanda, takitaak no anya ti may tulong ko. Awan ti kwartak, ang no adda iparipirda. Iso siguro mo ti may tulong ko. Nasaysaya at pailakay. Itulong mo no anya laang ti kabailam. Ay nawaw! Saan adakas ti tumulong? No lakit di takabailan tayo. Tumulong tayo asi pupuso, saan kat atapno sumikat tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang, ikandak man iti pagload ko. Oo, naikan, Darius. Agraman pagload mo, dawatan pa'y kanyak. Manulang magati daw dawatak. Imbes a pagload mo, igatang tayo laangan iti sidaan tayaw. Huh? Ay nawaw. Apit na nakaimimot kayo. No kayat mo nga da pagload mo, makipurdiya ka nga minaanak ko. Nawaya ka mait. Ado mo ti mabalin a pakipurdiyaan dita, ano lakit dita nagagat ka. Diyak na ti makitang danita. Ang runakit matutudo. Anya ngay nga ron, ti kaya mau. Agkulkulong kalangan dito'y balay. Agdawdawat kalangan kada kami kanitatang mau. Kasing singir sa amot ni tatang iti bayad tinateng na. Nakitak ti kwartang inyawat na ken kay di na minsan ngal daw. Tapno ibagakken ka, ada nakabadgetan day dya kwarta. Saan apagload day jay? Di tayo ka man langay. Na, sa di naman ang tipapanam, Darius! Sa di naman ang tinapananday ta Darius bakay. Ay, jakman ang mulakay. Ay nawaw. Kanayon lakas tan teraramidin na. Jakla idik ka niti pagload na pimanaw matan. Natangkay na talaga ti ulo na. Sanak matakas tayo day. Kat uray syakmat, nasingpetak mat idean niya. Imbis at tumulong agtrabaho. Saan taday talag silsilpon into na rin na. Ay, manun alog tinasayang. Kapoy tiday ta, mobile games. Ay, pudno launay lakay. No inyal kan siya na, ada kumama basit nga urnong na. Nalpas ka din aramidin nyo, Nanang. Ay, saan pa'y lina anak ko? Anya ngay aramidin ditaw. Saan ka di ngay bagak abantayang pa'y lang titirsena. Kasanaw no ada mapan gumatang. Awan mo't siguro, umisbo ak labiit, Nanang. No, saan? Amagan no adag takaw. Sabay agraira man din dagiti agtatakaw. Ni Nanang mo't negatibo adagos ti pinanunod da.
Ay, kawan talaga narigat ti matakawan. Sa payada ti koleksyon ni ti Tersena. Kasanungay no itaray na. Dinalpaskan. Nanang, agsubli aktong matla dagos. Di kay madanagan. Ay, nawaw. Agawam nga ruden linanak. Nanaw siyang! Nana! Ay, nawaw. Awan mo't tawit itirsina da nanaw siyang. Kinantilina. At siripag man. Ang mga nooda iti unag. Talagang awan Anya nga tanong kisayak ti koleksyon da. Ay, inayadak man ti sumag. Tapno di da mangag. Dita, nalukat akong tiritaw. Nagiti paper bills tilaag. Tapno saan daan na dagsa na may bulsa. Ay, nawaw. Imbati da pa iti cellphone da pagluloda. Ay, pagluda man pa'y. Agludak iti sang aribaw tapno sulit. 1 month allowance ko naman. Ay, nawaw. Imis buak labiit. Ngam awan matan ti koleksyon. Nanang! Nanang! Umay kayo mantay! Ay, nawaw. Anyak mapaspasama klina anak ko. Ay, nabakapadanag kamay. Da kayo ka di tinangala iti koleksyon kay store, nanang? Koleksyon? Awang mo tinalalak anak ko. Sa may saan pa yan alpas ti aramida kiti kusina. No kasta, natakawan tayon samot, nanang. Anya, Awan matan ti paper bills, nanang. daytan ti bagbaga. Tikipad a cellphone a maus-usar apang ludla ang tinagbati. Kan coins lang, nanang. Sapay awan ti CCTV tayo. Ay, awanan na. Awanan ti may purchase iti lakaw. Ay, panasam ti agsaludsud ka na iti karuba, anak ko. Naskan na maamuan tayo no asino na itangang tatakaw. Nakaisip ka mat anagawid, Darius. Tapay. Tapay, pare. Ti umisan. Kaslaad na ti kayat asawan ti isem mo Ha? Awan nanang. Naragsaka. Iso, nakaisip Sa dino tinagapwa maya. Dita lang. Sa dino adita. Ay na, basta dita igid-igid lakad Napanala nagpaangin. Nakaskas daw man. Italang anagawid ni Darius sa nakaisem. Amangan matno adda ti kalukon nga inaramid na. Apuno ka man kanyak, Darius. Adda ka di manan kalukwan nga inaramid mo, Ay nawa, nakaisam lata tao nagawid. Panunutan yun nga dakalukwan nga inaramid ko nanang. Naragsakak laeng. Iso nakaisamak. Anya jay nadamag ko, Marilina. Natakawan kayo kanaw. Wen nga rod, Mare Norma. Idi kalman laeng. Ay, may stress ak nga rod, Mare. Taintaray damat ti koleksyon mi. Sino nga tamat tinangaramid iti kastangay, Mare? Dayta ti dimi ang mo, Mare. Awan nga min ti CCTV mi. Iso ang nagrigat ang maduktalan no asino tinagtakaw. Ay na, dayta tirigat na itan, Mare. Naglaig mo't daytan nga agtatakaw. Amo na siguro nga awan CCTV yo, Mare. Wen nga rod, Mare. Sigurado akalugaran tayo laeng tagtatakaw. Takabisado na mo't tinangalaan na iti kwarta. Nasken nga agpakabit kayo maten iti CCTV, Mare. Tapno saan nga agruam na kita nga agtatakaw. Wen, Mare, naka-order akon. Anya nga minan, tigagaram, Mare Norma. Ay, asin ko, Mare, no at dapay, Ado, Mare. Ibagam laeng numano a kilo tigatangam, ta isupot ko. Pudno mat gayam ti agwarwaras ada magtirso lakay. Anya da magdayta? Pudno gayam anatakawan da Marilina. Ay nawaw. Ay talagang agraira manan dagitag tatakaw ita panawan. Ay huwan garod lakay. No apay nga min adi damat agtrabaho
Nagregregatan ti sabali at taon sabot ti pagbiyagan da. Ay, ada ka di atap ni Marilina, iti kinatao ti agtatakaw. Ay, day tangarud lakay. Narigat ang maduktalan, tawan mo't CCTV da Marilina. Nagiti lang ka aruba da, no nakita na tinagtakaw. Ay nawaw, at damot nagload iti sangaribo iti kalman nanang. Asinaw, linanak ka. Diya ka mo no asino. Ngamawan mo't ti malagi ko alinodak iti sangaribo iti kalman. Ay, uri siyak mo't anak ka. Awan pa'y tinagpalod iti sangaribo kanyak. No kasta nga rod. Amangan no ti agtatakaw mo ilaang nanang. Nagload pa'y siguro sa pimanaw. Anya, tinakaw dalaga rodan ti koleksyon. Nagload ka pa'y. Iso ti atap ko nanang. Ay, una yun day tang agtatakaw. Agtatakaw lang nga rodan. Mangibati pa'y laang iti ebidensya. Kita mananakaw. Day tani nanang. Sigurado ak ati agtatakaw ti akin kukwa iti day ta number. Awan pa'y mo tinagpalod iti sangaribo kanya. Ay nawaw, isumalabis mo tinangibati iti ebidensya anak ko. Nakitak daytoy akwarta iti bulsa ti maong apantalon mo, Darius. Sa dino tinagapuan daytoy akwarta, ah? Ay nawaw, kwarta ka. Sa dino kumati pangalam iti kwartam ket awan mo trabahom. Nagado asal salud-sudin yun, nanang. Ibagam kanyak no sa dino tinagapuan daytoy akwarta kunak. Inted ti gayem ko. Di ka agar aramid, Darius. Asinaw agayem mau. Basta gayem ko, Ibagam no asinaw. Di mo urayan na makapungtutak. Basta inted nga rin ti gayem ko. Confidential day jayon. Anya confidential matasasawam dita? Confidential Kahit nasawang ka secret only. Sana mabalin na maamuan ti sa balay. Naimbaglaangan ta nasalaw ka dito'y dalan pare Tirso. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka. Ay nawaw. Awan ti parekot no may papan iti day tabanag, mare. Anya ti salud-sudan. Amangan no am-amom ti akin kuko iti da ito a cellphone number, pare. Oh. Aguri ka. Kasla pamilyar kanyak day ta number Pudno, pare. Ibagam man nga rod no asino. Yak malagip no asino ti akin kuko Ngan pamilyar ti number kanyak. Apay asal salud-sudan, mare. Ti akin kuko iti da ito a cellphone number tinagtakaw iti tersena mi, pare. Saan lagayam a kwarta ti tinakaw na. Nagload pa'y sakbay apim manaw. Ti kamali, di na indilit ti number na idinalpas a nagload. Anya? Una yun ay tangagtatakaw. Nangibati iti ebidensya na, mare. Kasta mo ilang ti kunak, pare. Iteksyon to man kanyak no amamuyo ti akin kuko iti da ito a number. Sige. Tay bagak iti asawak, mare, Ay, isurot mo man dito number. Ipakitak to iti asawak. An-adwak da ito a cellphone number ang nakasurat iti papel nga inyawat mau Tirso lakay. Mga amom takin kuko iti day tabakot. Pamilyar ngamin kanyak ngam jak malagip no asino. Ay nawaw, number mat ni Darius nga anak tada ito'y lakay. Anya? Cellphone number ni Darius. Apay aya asal saludsudam lakay. Hintay ta kano tinambor tinagtakaw iti tersina da Marilina. Anya, kasanuan amuan da? Feeling expert nga minday tagagtatakaw. Tinakaw na lang arodan ti koleksyon. Nagload pa'y. Tinakas na. Nalipatan na nga in-delete ti cellphone number na. Anya? Darius! Agreeing ka di tatada na patagapagsaritaan ta! Unay kininanang It kita niya maturog na tao. Pudno ka man kanyak! Sika ka di tinagtakaw iti tersena da Marilina? Apit na papasulan, dak.
Awan ti amok iti may papan iti dayta banag. Di ka nagulbawd! Takalpasan at tinakaw mo ti koleksyon da. Nagload ka pa'y kanaw. Kat tidakas na, di mo indilit ti number mo, isungad na ebidensya. Anya, kit mo indilit ko. Di rumuwaran ti pudnaw. Talaga si ka tinagtakaw. Uy no, mangibabain ka talaga, Darius. Sagot ka lang arudan, agtatakaw ka pa'y. Anya pa ng disiplina ti kayat mo, aya Ay, nakusta, Jack na i-delete ti number ko. Kung ano in-delete ko nanang. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayanda Marilina, itamat laan. Pangasyo hata, di ibagbag asyak ti akin kuka iti number. Ay saan? Di ka mangibabain si kakunak. Mapan ka iti ayanda Marilina, itamat laan. Wano? Kaya't mau nga escortan na kapaylaang ni tatang mau Agawam, tayo tulod ka iti ayan ni Marilina, Darius. Jack kaya ti may balot, tatang. Agawam, dito ko laknay. Pangasyo tadiyo ibagbaga ka ni Antilina. Asyak ti akin kuko iti dayta number. Ay, nawaw. Ura, di may ibagakin ko na. Maamuan dan tumitlaang. Ay, kada ka di pa'y nagbati a kwarta, iti tinakaw mo. Ay, irwar mo. Nakita ni nanang mo iti bulsa, hindi na palabas ngal daw. Ay, irwar mo na tayo sublita. Ay, ako tatang, mabit lang ta alaag. Ay, mga no tumaray ka. Ibagam no sa dino tinang ikarga. Taninanang muntaw ti mapanmangala. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, pare tersaw. Kaya't mo amamuan, tinagtakaw iti tersi na yaw. Saan ka di maray? Ay nawang, di mo ibagaan ni Darius nga anak mo tinagtakaw, pare. Iso talaga. Iso ti akin kuko iti cellphone number ngayon pakitam kanya. Anya? Agsaw ka, Darius. Ibagam ko ni Antip, no anya ti pudnaw. Pasensya kayo, Nantilina. Pasensya kayo no, naaramid ko tikas jay. Siyak tinagtakaw iti tersi na yaw. Ay, unay kan Darius. Sikamot lagayam. Pasensya kayo, Nanti. Kaya't kung isublit ay kwarta na bati, saan ko pa nagastos amin? Diyan na bati, itrabaho akton. Pangasiwa, tadidak ipabalod. Ay napasensya kan Marilina. Talaga adyak ekspektare na maramid ni Darius ti kasjay. Maawatan ka, mare. Amok no kasano a disiplina am ti anak yo. Ngam talaga siguro akastanan. Ay nasyak pa yan ti agbain kan kamare. Ay nawaw, awan ti rumbang apagbain na mare. Kas nakunak itayan, addan iti husto nga edad ni Darius. Amunan ti husto kan saan. No anyaman ti naramid na, ay choice na matan Saan nyo mat siguro nga imbaon nga agtakaw, mare? Ay agyaman naklaon ay tamaawatan nak mare. Awan ti rumbang apagyaman na, mare. Siyakit di tirumbang nga agyaman kada kayo nga agasawa. Iti anya kumaaga po, mare. Gaputa saan nyo akinunsin ti dakas nga aramid ti anak yung. Saan nga amin a parents kat kasta ti kapanunutan na, mare. Bilibaklat namat kada kayo nga agasawa. Anya man ti anayam si Darius. Nasakit ti likod sa akak, datang. Anya yati yung paramid niyan ti Malina. Nagadua. Kasta talaga Awan ti si Manny. Agsakitaksan. Manusan. Kasta talaga ti agbirok. Awan ti nalaka trabaho, anak ko. Narigat ti sa politikwarta. Iswa, di mo ko mapag-interesan, di mo kukwa. Awan tatang. Amok day ta. Di mo liplipatan, anak ko. Aggagat-kagit day. Tapno damot kwartam. Di kag taktakaw. Tawan na sayat nga itdenday ta. Di kat pakaibabay na lang. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti di mo kukwa. Tapno awan to ti pagbabawyam, iti udi na. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, anyat orasan ngam di ka pala agreeing dita, Arturo lakay. Nabanuga. Saan ka ngagtrabaho ita? Madamdaman to na. Anya, agalas 9 iti agsapa, Arturo. Nasayat gid tapno pa nagmemerienda inton makadano na iti pagtrabaho. Di ka kadimabain akanayon ka maladaw. Inton kon agreklamo dagiti padam at trabahador. Saan? Kabuteng dakdagi jay. Sa maysa, awan ni boss ita. Iso asigurado adinan tumaamuan na naladawak. Anya? Sa di mo manigdayan tayo dyan, Arturo, Rikaw. Jak amo Alas 9 nga mawampay. Amangan mo maladaw man na yung tata. Ay, kanayo na maladaw. Igagagaranan sa. Uy, no saan? Amangan mo da emergency na. Emergency? Apay naldaw nga da emergency na. Day tati di tayo amaw, tata. Urayin tayo latan na. Isunto tiyag palawag. Awan lati, boss. Sana masapag umay. Sala nagagayt na muna makikita ni Madam Teraramid na. Apay nga itakalaing Manong Arturo. Ay, ada ka di pare ko, Trico. Ay, awan mano. Ibaga mo, no niya rita. Sapsapulin na kay tayo ni Tata Kulas. Apay ka no? Naladaw ka kanong amin asimre. Baso ko nga rad. O masapsapa nga umay nga trabaho. Nagadukot a reklamo day tala kayo. Ay mga yan, nagmerienda kayo. Kasangsangput mo lang. Merienda man na, tibirbiro ka manong. Saan kami pa nagmerienda? Tawan pa alas 10. Kunakon kat, dito iti nakaidulinan ti merienda may. Agmerienda pa sakbay nga agtrabaho ka. Flavored pandesal ko naman. Ni, agmerienda ka matan Manong Arturo. Saan ka kadianangan sakbay ngay may ka? Makala ka kiti ti merienda, tag-merienda ta pa, Rico. Ay, amangan no agungot dagiti pada ta atrabahador. Ito niya aga po nga agungot da, kit mabisin nga ro da tao. Kasano, no kabayatan ti pa nagtrabaho, kit matalimu daw. Si kalatag merienda, saan pa imot apa nagmimerienda? Amangan no da maibagada. Apa, isuda aya tipos dito eh. Umay kayaw, kakadwa, tagmerienda tayaw. What? Apay ngay. Naksayan mo titimay sa supot ti tinapay. Ay, asino ka na kayo tinangala ay timay sa supot at tinapay. Siya, apay na pari ko, tata. Ay nawaw, agasam man. Ada ka di pari ko, nagmerienda na tao. Mabis-bisinak ngamin. Isungay muna ako na nagmerienda itay. Ay, amumat nga do tayo nagmerienda. Apay akindan mo, timay sa supot at pandisal. Mabisinak nga road. Nagbagkumamay no mo may batyan ti pada matrabahador. Saan na ka nablatanon niya ti makitam? Ay, 5 asupot lang ang tinagbatay. Kaninakan ado tayaw. Kahit agmerienda kay nga mina na. Ay, may sabalkot ti kindan mau.
Mano kami pa ya saan ang nagmerienda. Sa dino ti papa na manong Arturo. Ay, katagawid ako na rito. Anya? Katno alas 3 pa lang. Dismiss mo ti bagbagim. Sumurot ka giti kanyak tagawitan. Ibati mo day tapala. Ay, sana mabalin manong. Alas 8 gingat alas 5 ti schedule ti trabaho. Saan a 9:30 to 3 p.m. Apay, di ka nabanog. Kabalam ka di pa trabaho. Ano siya ka, nabanog ako. Kasano na umay ni boss? Ang mga nung dumagasto manan. Saan ka nga umay ita? Tada na patag-alakad na ijiili. Apay, nakasari tayo, mano? Saan? Nagisuti ko na ti may isa katrabahoan tayo. Anya? Agbati kayo, no? Diyo kayo ti agawid. Ano siya? Agawid akidi. Ay nawaw, nasapa kamot manen ang nagawid, Arturo. 3:30 pa ilaang mat iti malam. Apay, dakas. Anya? Adayamot kasta makipurdiya. Kada, siya ngay. Ay na, Arturo, aya. Addan tula agreklamo akatrabahwam. Asino ko ma, kabutang dakdagijay. Uray nila kay kulas akalugaran tayo. Mabutang. Na, kunamlan asino kamot iti pagtrabahwam. Ayawan lat amok no kasta ti ugaling. Sumardeng ka man. Doon nabannog ka, aginana ka. Saan asyak ti pangipapasam iti bannog mo? Tanabanugak mo. Di yung matimpakpakamaw. Nga umay kayo gayam dito construction site, ma'am. Di baga sa klaang kulas. Tsak mat makita ni Arturo. Nagtrabaho ka dita? Ay, iwan. Ang nagawid iti alas 3. Ay nawaw. Alas 3, kunam? Well, ma'am. Amo na laang nga awanak. Nagawid kit din. Under time mat ti trabaho na. Ay, kinapuno na. Nabayagay nakasta ti aramid na, ma'am. Tunggalam mo na nga awan kayaw. Maladaw nga umay. Sa itun ko ang nagsapa nga agawid. Anya? Eh, saan laday ta? Isupay ka ti makad ado iti merienda kan makan. Eh, jak ko may baga kada kayo ng nalabasain. Eh, di kam lagtag-tagari akatrabahuan na. Kas jay mo tentararamidan na, ma'am. Apay nga italaang nga ibagam, kulas. Insapsapam ko ma. Tapno saan ana sa isa yang ti kwartak iti kasken ko ana asa doon. Anya ti unam Rico? Di magas ni Ma'am Tere ti construction site? Uwan manong, sapsapulin na ka. Anya nga itim bagayo? Diyak amo sana siyak ti nakasarita na. Anya nga iti kunana iti awanak. Diyak nga rodam mo, tadatatakulas mo ti kinasarita na. Nukos na, ama ka no nagipulong tayo dyan lakay. Saan lang mo't anitatakulas ti kinasarita na manong? Pati dagiti daduma ang katrabahuan tayo. Apay di na kainawagan? Awan mate. Nagbilang man tawagan nak. Amo ko na dagos no sino tinagipulong ken ko na. Kas na kunakon mano. Saan lang initatakulas ti kinasarita na. Adu pay akakadwa tayo at ti kinasarita na. Ngem jak na ngeg tinagsaritaan da. Naimbag man tanasapa ka nga imay Arturo. Ay, naimbag bigat mo, Ma'am Tere. Tangdan mo para itabulan. Ay, wow. Nagsapa mo tin, ma'am. Maudin da ita asweldom. Anya? Diyak kaya ti trabahador asadot. Ay. Amom da ita. Saan ako asadot, ma'am? Pasensya kan. Ngam talaga nakapagdesisyon akon Arturo. Sayang laang ti susweldom no di mo matsaya atan ti trabahom. No di mo kayat ti agtrabaho. Saan ka kumana nakisarita kanya? Ay, pangasyo, ma'am. Di oramidin ti kasta, ha? No awanan ti bagam. Mabalin mon ti pumanaw. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Ay nawaw,
Apay mat ako kugtaram talata ti sardinas asindam itay, Arturo. Ay na, talaga nga damadanog ko no kastoy. Apay, anyat na pasama. Kasano? Adamalan sip-sip iti konstruksyon na pagtrab-trabahwak. Inikat nak ni Mantere. Ay kat anya pa'y ngarod ngay, kasta talaga ti ganabon dagiti sadot, adidaan mo ti agnakam. Ay, agsagana na dya alakay kulas. Ay di kag pabasol. Taday ta kinasadot mo ti gapuanan ti amin. Gapo iti kinasadot mo, kanayon ka ang maikat iti pagtrab-trabahwam. Ay na, nukasta kala kanayon, ay awanlat amukon Arturo. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan tayo. Gusto ka di tinadamag ko, Mari Mengay? Inikat ni Madam Terry ni Pari Arturo? Wen mare, kasanuma ngamin, maladaw asumrek. Enton kwan, masapa manen nga agawid. Anya? Ay mare, bantayam tumankit din ni Tata Kulas. San abalit asidag mat ti balayda. Apay ko, ma. Amangan no darupan ni Arturo di tabalayda. Isu ngamin ti atapon na nagpulong iti busda. Tagpabasol pa iti sabale? Hey, jak amuno anya ti kapanunutan ti asawak mare. Talaga siguro akas jaynan. Namin anon akas ta tinapasamak. Ngam di mo lag na nakamang. Ada talaga ti tao akasta, Mare. Agam di ka mapukawan itinamnama. Addan tulad ta pagbaliwan ni Arturo nga asawam. Rungwal ka man dita, tatakulas! Ay, wow! Ay, makauray ka, Arturo! Lukatam ti gate! Ay, rung house ka ba, Arturo? Sikat tinagipulong ko ni Ma'am Tere niya. Apay, kanya karamitin no siya. Ilibak mo? Lukatam ti gate, tagsarita tayo tinalapan. Awat ti rumba nga pagsaritaan ta. Agawid kan. Madamatin anak. Ambaw makawawid ko lang. Takrut ka lakay. Nabanugak. Awan oras ko makiapakan ka. Kastagayan ha. Di ko nam siguro. Jack ka ba ilan nga ulyan ti gate yun ha. Andakin ka. Ngim mampay ta makagat na ka ti asaw ka ka. Basol munton. Ta trespassing ka. Anyo. Hello, Mare Gloria. Imawag ka mat. Ay na, Mare. Agawaam ti umay ditoy. Adda ti asawam ditoy. Agis iskandalo manen. Nukas ta? Di ta tinagturungan day tang Arturo. Wen, Mare. Agawaam ta ni. Kasla umuli itigit na manong kulas. Ay talaga amang ibaba inday ta tao. Ala, umay kan, Mare. Un Mare, umaya kon. Takrut ka gaya na talaga lakay. Arturo! Aba, simurot ka dito, bakit? Di ka ka di mabain itikas ng aramidang Anya kumaga po ngay. Adala pagsaritaan may. Di nakbugkawan akas na. Di ka mabutang at anod ti umay ditoy, Kayat mo ti may pabarangay, Ta sino ti mga ipabarangay kanyat? Dayta, alakay kulas. Ay no, talaga ang maibusan ti pasensya kan ka, Artur! Ay, anay ko. Tilapayag ko, bakit anay? Agawitan! Agawa ang timag na! Anay, ibat ang laro tilapayag ko, Anay ko. Kita man, ay. Nagadudag iti tawa, makakit-kita ka data. Mabain ka! Nang di mo ibain ti kastangar aramidam! Anay ko, anay. Saan ka di nga imbagakan ka? At di mo urayon ang makapungtuta! Anay ko, anay. Agawa ang timag na! Anay. Anya ti planom ita? Naikat ka manen iti trabahom, gapo iti kinasadot mo. Tidakas na pa'y, napan ka nagiskandalo iti ayan ni Tata Kulas. Sana na maulit, bakit? Saanan ang maulit tarupam? Promise. Anya nga rin taramidam? Agsing-sing pait kan gagagait. Diya ko nagsadsadot. Anya pa ay? Dapay aya. Mapan ka iti ayan da Tata Kulas. Dumawat ka iti pamakawan kan kwa na. Anya? Di mo kaya?
Ay, wen. No kaya't makit mapantay tamo lahat. Ay saan? Inton bigat, ta sigurado anapudot pa'y ti ulo ni Tata Kulaskan ka. Kanya kiraramidom di kay balay. Ada trabaho inton madamdama. Ay, iso na sapak ngay may. Tamok na masapa kayo ang mapanagtrabaho, tata. Ibaga mo, no niya kaya mo ay baga. Pasensya kayo, no, nag-iskandalo ak idikalman, tata. Nasakit nga na talaga tinakam ko. Kanya ko mamoy ti pagsakitan tinakam mo ngay kanya. Day tangarod. Basol ko, no, apay anay katak iti trabaho. Da kayo nga min, ti pabasulag. Naimbag ta, aklo na milabidot mo si Kaarto raw. Uwan tata, nagrigat gayam. Narigat no sadot ka. May kat ka iti trabaho. Ay nawaw! Di ka agsadot-sadot, no di mo kaya't ti maawanan iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.